Ke National People's Party kalayu iya ke Jingkerman, pabuan ki kertong ki ba aireng hak ni ke election ka KHATC, kinyo iya ke namjob hak ka art sau tarik urimpang da ke jingpen ki padba iya ke jing iye, bad ke jingshania iya ke party, kabala le shibun ki AKA na ke bentau padba, hak ke jingshimti iya ulakam ke sensyar khadar, hapok ke jela, menta la pras nem tam. Kejingelang yelap election hakamit singi sejan hanong se a block 2 bahap hapok ke Milliam constituency. Kedai ke waipat kejingelang yelap election kebau patba ulapin iya kejing shania eka party da kejing yami patba pan sengap iya kejing pensyai jong kinong yelam ya kinong trikam ke party pat kumjuru iya kejuban lak jong ukertong pa fine star kharkongor. Habakran nalor kerinsan yelap election UMLA Barim ba Hamlet Singh Doling u state treasurer ke NPP ba Daniel M Thank you kila pentip ba ke sorkar MDA ba yalam da ke NPP kala the ada ki pau klur tingka ki kampen roy hapok ke Milliam constituency kintup ru hakasnong nongse. Padwat la ke NPP kamshim la yo ekat nam job ha ke election MLA bedang sudap ke sorkar kamshim la ino khun swet ya ke Milliam pa ya ke nongse. Pat kedang yai beteng hadu kini kisngi menyerap ya ke constituency bakan kiu syaprang kum ki pat ki constituency hasor Shillong. Wanum sya yalam bakla bakata-kata ke parti ke khlanjata ngin hapan pet chwa yang lejong. Ngin hapan iet chwa la dia chwa ban iet yikiwei. Ngin hapan perkhat chwa ya la dia chwa ban perkhat yikiwei. Ngin hapan ong bapli chwa ya la dia chwa ban ong bapli yikiwei. Namar laisien ngilawan yalap election hang dia ngasu thu pat ba. Pila kersan ya kata ngimla banlen apan ai sungu ya kasno se kala kersan hendrei kendiat ngiduna buat ngi kamyo ya kejing job house nem arajar arpulai house nem arajar arpusau kembo ang batar yang kala syuan kada kala era bokom nom no ntip la syok tendap ya baro ka NPP ru kala rem ka kongres ru kala rem bagi ki parti ru kala rem hendrei menta ka jingkali kalong syai UMLA jongi bela dep job syai UMP jongi bela dep job juan jesnong jongi ong ketahuan layak priyo, layak pang, layak sitom, hangno PI kedor jong MLA, ngim jui isu pait ba. Ngaladep ya, ngaladep tip. Nanti kerja apa merang? Mana kini kelat di para trai jong ba merang rang ba senong jongi. Kai ke duty jong MLA dia ban burom suai kenong ilam senong. Hari kamtre banwan. Kata ke di ka bang asumsi do manga. Lek sia kiwe yang pibun kam lelai. Bila pim buram show eki dorman senong pim buram show eki balang kata dia kadai pengam setenang ngilong pun hanya ke jeseng Katolik antai po Saint Paul parish of Persilong kijinong kam ki bahe sau polai tli parish kuan ba hamlet ina kabalang presbyterian lais ngi sau ngi wan pet kam antai ndon MLA mentakas jeseng sinat mentakawan apo omlengka ibaham bat kesurok ke basan krut tam iwan ra lalip sna lajan poi hang ni lapoi hadu ang ni mentang. Kaun ba mong di ling baga JJM scheme lapoi lo cetai. Hapuar ba ikot ba ami nga pada ni ali lipit lang nga jadi kam cetai sa po museum. Naman ta kasinot. Ngilit ngi syong meeting bagi pastor bagi teman basan berkhot. Kila ong lut bar khot ngilap yang lut. Kiong stang kalait ngimdon. Ngimdon light hang ni apa kasinot dungi nilek penuh. Jadi pai kemat senga ngong pastor pilaya submit na mi kita ki estimate sa po MCL. Yung ila submit kapoi salak androfu arajar ngimla syo penyekaran lam tang da itam peri connection nam tak senot ngong pastor no hangai kata kam nga sependak manga menta ka kam khandai 4% ke layat ki transformer ki lapoi ki pole elektrik ki lapoi gilayo ban penyo da ka permanent connection nya kalait ang tai po senang museum ngalong ang balang Katolik ndai ka jingan seng jong ka presbyterian tai kadai ka jing sumu sarong ngi bakawan ka kasinot angnya mensan dia beladap kadang ke presbyteri apa Sanmer Hasan Mer hakai snong basa MLA kirang ba snong nanti ki fuan iba hamlet pada ngak yong Palem fire brigade ban spray om ya kamadan dia kesurok nomor ke pom ngawan meeting menin sa Sanmer ngayo ban keren bagi nong Sanmer ngong boleh lali ya gendu wong amla ti kata kadau pai pa mai pi hapan perkhan andai lah kat bang idang non pat ngin don ke mensiam ban sekri ngin sekri bai larang ngiram maka dia kiam disiruk ngin sekri bai hendai ka jinggali kalong hato ka sarkar pat kanyarap yang emengi kum kesenong se larang ngin peni pat pamangiru ni syania ka sarkar naya keren ni kita kiwe para khoi kita ki bawang pakan salong kumta kata ka sarkar ka UCC ka BJP ka dan BPM kita para khoi ke digital lam liar
keren chua tang hanong se keren chua tang blok tu ngim don kam BJP ngim don kam kongres ngim don kam ngi don kam karoi kapar hang don do arpu pratali ki kam ki bangala le ngada song mane ayeng ngada pet ngulok ki por rang bas nang bare madu menta ki skim hang ni da ki phoklor ki bangala marah ne posnong ki ba bi baro khat menta hang ni arli ka surok soalang baru sok keluar ngala yo ada mesti approval ka kam sedang surok petemai kada sok keluar menta ka bami nang tonal po ada sok keluar sadu sewan joron area katu ngala yo ka surok petemai kamadan menta ka layak ka kam san 4% tang si benai steng ngala da ka artificial turf kayeng dor bar ka bayong ba mairang khatsan lang ni ai na ka CM scheme khatsang lak ni ai na ka MP Raja Sabha scheme ladap sedang berinaugurat katung tet hang ni aspa tali kilong yen ke ladap register dia keteng kaskim ke ba siklor sanlak menta san pu arlak ngila de pak bisa stamakan poi sia isnong ya kani ka tongtet ngan sia tho pi pai ba bro UCM ukwa banle pilot project arteli kani ka mushroom cultivation ke jing tongtet sia garohil sladep kawai sia khasi jantia batri boy paro kawai ka unit ka buseng de tang hanong se kapani bo UCM uiet kar pang ya isnong se mdan unit apori boy mdan unit hajantia mdan unit sepenuh selaru sepo nartiang bade jong di pris emru mdan uwan ra apo kasnonong se padi kade katungtet un sawan pet mau nakapor sa kapor lada mangi kibriyo ngi trai hok ya kani un sa penhe ya kani business jong ilu nabar ban yang jongi kong ka parti pa malian i trestom i kwa bauni ko dia bagi yang mangi udio ayak sing job balai namar bangim kwa bagi pai-pai ni gensi konsep kumbala batai iba dunia tangkiu gakan mau hakapor bangalong emali arja karpara ke kam ka bangang atrai ngam train nang ka burom yalojong dolong nang mikaman ngaklet ye ka burom yalojong hengai nga persang banra ye ka burom jong ka konsensi ka persang banra ye ka burom jong song jong pihane pa nongse namar ki kam ke bangatrai kilong ka burom jupi ka snong sawi bro kawai babun kila aina minga paham ke tulis bun pla penyo ko mo nong se khatsan turutam kira skim JJM pla penyo ke dos stadium pla penyo ke surat ke bama yang paham tulis bun nam jupi namar ki kam pile rego pi pa iba kam dei nga banai burom mapi penong se di penai buram yalajong namar dei mapi ba je nga karja ka pra ngayo bantrei padwan ra iri ka mo bakso jong pi ngangalong tang utunong hitlat inti banora ka skim roi bakso jong pi henrei ka buram ka jong pi lara mapi pim tep sanga nganam la banon ra iri kam roi hapwa ka snong ka jong pi ai buram yang jing start jong pi namar baga por pengawan ban kerpa pi ong to si pai ba ai lat inga bagalong no mit jong pi hiru pila ai lat pilai hakas ni tabut pi thep sanga ya ka bot ni thep sanga ngayo ya ka jingjom habang yo ya jingjom ngatrekam baran ra ya ka ni ka rak par pa jong pi labi on ban ai buram ngai ka stadium ai buram pi ya ka serok ai borom di tijung pi nomor dai di tijung pi ki bas start mai pi thet de kabut pila mari ikat ni ka peroi wan pasung jong pi kakbi ai borom di kupa bujiat janga bagila bani ki kam peroi hang so jong pi u kupar ai borom di kmin bar di je di paham ka ni bla ra ka kam peroi pasung jong pi ki kmi ki kupa ai borom ki kun namar ba pi start ban je yo nong mi kman kat ni pi i ye ki kam rai ki jong pi ka buram ke jong pi di pai pa di besar nama kita ngong pi ka election tolong ke badan kam bagin kit khia bagin pikir pa nomor teng orang ini songshit san minute san second ken mau ngin jen jar san snem ngin sia knyum bar san snem rai ka ni ka por gi perkhat pa kam ta med election MC ke Barcelona hak arboy tre ke jing thebot ila bakla manta minai bakla ila yo MLA dan buram upamla panirap panjan bagi paiba subuh manta la yo su MDC upamla jan panirap ik paiba baka song thau gandon ka jing e joka song thau pajang ti paiba
Barnganut padang ipi, lara ipi pencabi bak fine. Iba manga bak Daniel pakai parti ki trai sudam. Uni usam lah untuk rengkat bangi banyak trai banyak kitlang. Ya ka reaction jadi pai ba. Bat kas dong ketahui borok ke wei. Pila bani ki wei ki kan lihat ba muram. Tengah pok tahu benar efek. Dia nang ta pinomisyo. Para nang soknong. Yanga iba Daniel iba fine. Henang yui. Namar gini ki break ki pokok ban trai ban syakri yak dekakam. Ini kan kacang iya jaga senong. Ini kacang kelihat yang senong. Om tanda ketian henrengi pen i dekakam. Kadang ya rapi ke baduk masuk ke bapang kosong ki rangli ki cuki. Ngasah penrem haklah syadar fly. Ringan itu ipi ki nang senong. Na lomba na nongse na omangka na sanber na mulian kita wan hit be yang baham idan kam kini kiskim idan kam kini kisirap na lor pengasah penrem mereka kam riba kadang kia ada terpeng di jonga kadang awan kemit bangker pat ipi tose kersan keramang ni keram sebantrai nginang yo bor bantrai ban sakri nam tak jongpi ni terang hir ban sakri kini kam komong badanal me kam dei ke basuk inga ngalasa penrem henrei ka yeng tengah kadang play na yeng nang semru kadang kerku kerdo ime juga kentar sosnem ngamir yeng men step hru da med yong khelet khon me trai kam trai namai bodo kecil kli nabi Allah salam kalau ki khon ka ju jep ju pentut nama dari brio blai ti ban trai ya ka kam Nerako ki pranong senang. Kebangi kuai pi ulang tang ke kesan ke jong pi. Ngasi ong barbor ti. Kersan ingatan sisin. Hak election hak sita buat. Sansnem ketika kamaram juga mengantri. Ngejop sistem. Ngiyot terkam tang lais nem pai pa. Ars nem gada ko kelam kobek. Re lais nem ngatring tu pi. Barok kisnong life real kisnong lalak benirap iskim ki paper. Iskim ke bagi pai ba no meliam kempan si menum noru hak por bangap dia mengawan ra barok hai yoi kat nong ta sitom ngasong pos ka triam ngam ju thak thai ngakura kini ngakura ngatai bantu mentoy nam tai song snong balai spot nong serim so viewpoint soalang sai bat ke sok keluar sa keluar sa pinyola bat kini ka kuat approval nak soka kan ai robak snong kadang bakalang kasagi martang-tang kibi kadang basut hop ma nakama pagwan ban play berbu iman ure mote po school bisik badong bangayop lapinyo ikom nangka arbu para kurur ya kadang sia kesan kurur hak portion kiong paham suthok blade election reman ta pa iba bi ki pat kala po hin sam jong pi ngam skubiem ban thok bagde sa kurur sa pinulak ba merang bat kri ko bi jong pi Kini malam surga ai bisa tamang impar kuat bentrai menta namar bernon ke election. Impar kuat bentrai. Mari dia election kam kan sedang. Nila berkam tunakan ya. Nila berkam hak sosial media ripai bak nitrai ya kam. Kini ka burung jongpi. Lagi break ban pesenong se. Kini ka sorok baba, kiran ka madan baba, kiran ka indoor stadium. Kadai ka burung kujong pi, nong song senong. Tenang ada apa kerpat pi. Yarap kersan ini. Giran kasi depan tri. Bat masuknat ba fine. Ulat rendak basai. Baruang baun concentrate dari unilebek tang yak MDC election. Ndai yak MLA election pada namar unailat de yang namar ngaru dekat bantri ya kakam. Kata kata kecil suatu kelenti ke babek ke basai. Ini try ya kakam. Usamna finance star. Boros kata udah tipe blok pula try. Resign ya kakam. Banwan ban chatri nanti pai pak. Dia babon kikli nga baham. Balik mai tiket na puluh mubah. Nomor don uwe mubah papan tiket. Nanong share don uwe papan tiket. Nrebong M. Kapor di radai dan alat langken yang kisamnan dan langken pamelian.
Nomor 6 tiga lagi kena sama kita nang di balas start di balas syampang. Iku lagi menpilih kelat mana melim kelak ban syong ke Portis Council. Ban tray ban keren. Ban tau ti an. Andai pai ba. Lara mangi pada kami ailan. Kumno ke kini ban apa melim ru klik babet. Abakin tu ikipat ba abakin shonnya ka sharp jong ka kot ha ka sngi tap vote la art huwai tarik rimpang kini kino yalam ke NPP kilo ang ba ke NPP ka bayalam ya ni ke executive committee ka KHADC ka ban letnyo kala let shibun ki kam ha ka ni ka district council ki balong kongsan bha ban ai jinga da bin klan bat te asong ya ka riti dustur ka hok khalor ka khandau ka siap bat ka jinglong ba kerpang jong ka chait bin rio ki ong badai tang kani ke executive committee ke baloi iru ya ka jingdan kam ban pinkuk bor ya ki dor basnong ki senglong kmi ki seng samla jong ki dor basnong ba pher lolor ki sengkur ka rilum khasi jantia dak bawan ra ya ka an ba kinyo ya ka jing itu dak ka 6th schedule ka riti sanchar kari Ngakan mau mensua man election kat papoi ke MDC election ki ong kumlo pai ba kersan yang ngalai Portis Council ban thau ki an nam taka khandau ka syap jongi ki joong yang kita dekat pos buat kerjaan balik komda resolusi kesulong tang kejeng penbiak hat for election kamjuran kedua taduk an tidak bantau thamai ya ke ai kebelan lupa kumratho apo sulong time suong kumdo hadin hinyo po arsnem ngimat pada council kata do hinyo teliti an nam ta kajai benrio baru mensuah kemcem latau tian Ridi tang menta apa kejinglam jok NPP ke sorgar NPP ya Portis Council nila bantau nyau trikan pala yodo ke jing mendur no gubernur ilala ban penghan jadi ke landil dan dia kata ke an ke pada bat julong trai jungi ya ka kendau ka siap ke jungi men suang NPP ya ka kendau siap jungi om sem dan dak lele produk penyuak ke jingi dah ada ke an Ladon menu nani nongse, di buka bansim kalun negaram banrem, lani banrijigri, bat minta terter. Lalu bapi pira dan tukar pada kasnong lalu jog Council, pinra apa abang men suakem dibu surat kami tu. Pakai kapada baik kasnong, kapada baik Council, apa bang kami tu, ya kekat pada jonga jompi. Balai nomor empat cuma itu kan. Dari tak mana kini, apa jilam juga penyihat, yang rakyat kau amendment apa dia landil, mentang lah dakaan orang itu yang ikut peta kejomi. Kapalan kemuhor, cepat kem, ya kapata keceka kekendau kesap kejomi. Mental bila apa bang, ya tu ikut peta, napa bang tersim, namar lekuk dak itu apa kaan. Gilawan raru, kecil pekala, habis ibat amendment jong ilakaat. Kenek ilaka kemamut kepada ibat kertom secara tahu. Hapa long se ngatip, don girang badong, don sesamla, don kesenglong kebe. Kini yang tuipi, tang pada pos long kesuai tergam kumtu. Mah, pamerah? Don sesamla, don sesenglong kebe, henry kesuai tergam kumtu. Tang pada pos long. Lerayat tengguak berarti bojongan, ngaget. Kini kisen samla kesenglong kebe kecakte. Nomor bakam don kesida li kecing tu dekat. Henry menakani pada ke NPP ke ibang leh Portis Council tolong bakam rakyat amendment yang ini ke ilakaan. Kemudian kalau rakyat ai bor ke itu yang kirang badong yang kiseng samla bat yang kiseng long kebe. Ya pi mantala itu dekat. Terkadang ni kiseng long kebe kiseng samla lada pi tergam lagi seluruh. Nomor ya bila tu jing tu dekaan hadir belang rakyat amendment ke ilaka. Kisah sama selong kami mensuar ko skim sarkar ban apply hak ban register kum ka society. Rementan dua belang rakyat ke amendment jong ilaka. Kisah sama kami dakipan skim sarkar him dakam show ban like register kum ka society. Nomor ya bi like tu ke bor jong